सरकार बनने का मतलब है जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA की ची इंडिया गम लेतंग की वाइपॉप ना ही जैकिन कोमाना दाल थे की दिंग अच्छी ही हे तो कि साइन CAA की ची वंगा हिया ची एंजोलिंग CAA की ची उन पैसा ना इंडिया दान बुपी इन सिटीजनशिप एक्ट ची कुम सांखा जकवा सोम ngale ngain ana pass a he citizenship ek hi le gamdanga sa khwa to kisaya gelgo na tuak sa kho niam le sa khwa ding del sati india gama atai lu thunwa buk na piak ding le indian citizenship piak ding che hiya himale gak na bang tan hiam bel bol hi hiai ek ma a gamdanga pata gal ta ya india a tu le ta ane nge le india mi le sa hi theina apia hi hiai ek hi le kum sangkha jakwa som gel le ngain asama court ki chi hi bangladesh a kipana asam gam sunga gal tai kum sangkha jakwa som sagi le khatma a lute kianga indian citizenship ya khyat na di to kesaya a court ki bol khat pass a hi nungin kum sangkha jakwa som kwaleni sangni le thum sangni le nga le sangni le som le nga in hiai ek ki chi pen hi bol thakin ana omjel a hi kum sangni le thumin national democratic alliance government NDA ETG tulela BJP ma kai sarkar a hi why in citizenship amendment act sangni le thum ana bolin ana heilam dang thakina dan to kituak lowa gam sung lut china waya citizenship ekin india sunga piang ahi na kole gamdang mi te ta india khwale tu hi na nei thei na dia dan to kitwa ka phalna apiak nol hin sakina dan banglo taka gam sunga lut bangina chiam te hi wai bana wai kumai ni ai citizenship act bol thak ahi hunina national register of citizens tulel din muna ibwai nawa imin lo khagi keu NRC ki chileng bol khiatina ngala wai huna opposition leader bana i prime minister loyo manmohan singhin hichibang ngaidan to kisai anakal ngalin bangladesh le pakistan akipana gelgo na tuakte tunga india citizenship piakna ding to kisai ngaidan zazole zawzo poimu a hi dan gen male alo samahi achili hi citizenship amendment act sangni le somle coin bol thaka hinona huai kuma ki parina CAA chia theina omdena parliament na december ni som lekhat sangni le som le kwa in past ahia kum sangkha jakwa som ngale nga a citizenship act bol hoina nanung pen ahi hiai act to kesai opposition le ruling party te kalabang jaka ki kal naum den hiami chile nidanga citizenship act 1955 akichi honina sa khwa gelgon na tuak gamdang ek ayat sangna dingina pakistan bangladesh afghanistan chitia gelgon na sa khwa neuzo hi na dola gelgon na tuak te kya nga buk na india na piak pen muslim te ahi ke na kwale chi gel tel ahi je ka hiya atang pina kum sangni le som le kwaina BJP na hiai indian citizenship act ki chi pen amendment bol na nung pen zangina campaign ong panin muslim chi lo peuma nam dang ai kele sa khwa dang te lu theina dinga hong zanga sa khwa min le puam zanga india khwa le tu hi na nga thei ding chi ahon zat se nain gam dang mun tom to ma ke patina hiai to ke sain dem na na satak to ka himale india ki chi gam lian taka hibana mi pi tulel din muna khowela gam sunga mi pi tam nei pen milip tam na pen ahi dung zoin sakwa che tuam to mo mahia tondan che tuam to mo mahia himale huchi ahi laya muslim te chi lo chi hel penin hi muslim community laka mi tampi takte india citizenship anei sa te pai hi khathei non ding din muna aum jaka opposition le ruling party te kala ki kalna kinak na piang gi hi chi i thei ding a hi